Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip na mom YouTube kanalu. U današnjem klipu ću vam pokazati aplikaciju Clean Master koja ubrzava vaš Android uređaj, oslobađa vaš Android uređaj od svih nepotrebnih fajlova sa vašeg telefona i plus čisti svo smeće. Ova aplikacija je proglašena za prvu aplikaciju što se tiče čišćenja smeća i antivirusa vašeg Android uređaja u svijetu. Ona je proglašena na festivalu u Nemačkoj zajedno sa aplikacijom CM Security. Ova aplikacija ima preko 500 miliona preuzimanja na Android Play prodavnici. Kada uđemo u ovu aplikaciju, sa desne strane možemo vidjeti manji polukrug koji predstavlja RAM memoriju, a sa leve strane možemo vidjeti veći polukrug koji predstavlja memoriju vaše SD kartice ili te memorijske kartice. Ako je jedan od ovih krugova crven, znači da vam je memorija na tom dijelu Androida prepuna. Kada uđemo imamo nekoliko opcija kao što su Junk Files ili ti očistiti smeće. Ono vam se skenira i skenira se koliko smeća ili prostora možete osloboditi na vašem Android uređaju. Ja trenutno mogu osloboditi 104 MB i meni je prikazan izvještaj odakle svo to smeće potiče. Zatim idete Clear Junk i zatim se to smeće uklanja i telefon se ubrzava i oslobodili ste nešto malo memorije. Sljedeća opcija u ovoj zanimljivoj aplikaciji jeste Phone Boost ili ti ubrzanje telefona. Ovo služi da ubrzate RAM memoriju ili ohladite CPU ili procesor. Naravno, prikazuje vam se sve što usporava vaš Android uređaj. I sad vam se taj problem rešava. Evo. Sljedeća opcija jeste antivirus. Ona sada skenira sve aplikacije u telefonu da bi vidjeli da li ima neki virus ili trojanac na Android uređaju. Ali ako baš želite da imate neki antivirus, vi instalirate CM Security, ali ljudi, Android ima sve te komponente koji su kao odbrana i zaštita od trojanaca ili virusa, tako da vam to ne treba, to samo dodatno troši bateriju. I četvrta opcija jeste čuvar baterije. Ja sam u prethodnom klipu pričao kako možete očuvati bateriju na prirodan način bez ikakvih aplikacija, ali ako baš želite neku aplikaciju da instalirate Clean Master, jer uz nju ide i čuvar baterije. Meni su trenutno pokrenuti Extreme Car Driver i Asa Screen Recorder i kada bi ja te aplikacije zaustavio, samim tim bi uštedeo bateriju i baterija bi mi se produžila za 15 minuta, ali meni bi se snimanje prekinuo i ne bi vam pokazao ovaj tutorial do kraja, tako da ću ja to poslije ili kasnije uraditi. I to bi bilo to što se tiče svega ovoga oko ove aplikacije. Naravno ovdje imate još mnoštvo opcija kao što su da zaključate vaše neke aplikacije kako bi vam neko ne bi ušao bez šifre. Znači tu šifru biste samo vi znali, niko drugi, jedino ako neko ne provali šifru. U slučaju da stavite šifru na neke vaše aplikacije i neko drugi ukuca šifru i pogreši, u istom sekundu kada on pogreši šifru, njegov lik će se uslikati automatski i poslije će vam se prebaciti u galeriju. Tako da znate, ovo vam je ekstra program i svima vam bi preporučio da ga instalirate. Ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe i mi se vidimo u nekom narednih klipova. Veliki pozdrav!